رو جگر بندی من است رو کلام. تو مادرم رو با دو دستی خودت کشتی. آدمی که میگه روش سیاه میکنن دروغ میگه اکا جون. مادرم میگه مادرم دروغ میگه. با درد خودش نه از دست تو مرد. Ona ohista ohista غم داده ایستاده. رجب علی ایبرانی میگویم 5 پنجه برابر نبوده راست بوده. 5 تا پسر بی پدر کلام کردم خواندم. 4 نفرشون خیلی نبر آمدم. من با فکرم می تیز تیز می سوزن. این پسری خوردی تماما تربیهش دیگر شد. فقط گوش نمیدید. فروخ لبای بچه جون یکی جا بیا بچه جان. خواستی یک دقیقه ببیم بچه جون. کمتر آبی خنکم بیار. مالی خوب بچه جون. نه بچه جون چی شد باش با؟ فروخ جان جون بچه من 5 تا پسر تولد کردم. خدا با شکر. 4 تا شما هم مردم از گپی من بیرون نبر آمدید. دانشگاه مکتب میانه رو با بهای خوب و علا ختم کردید. دانشگاه ها رو تمام کردید. از روی شما من فقط رحمتنامه فهمیدم. خیلی با مرور زمان پدرت از دنیا رفته. این دادر خوردیت تماما از خود بیخود شده است. سیگاریت کش شده است. عرق نوش شده است. هر شب به خونه نیمی شب دیر می آید. هر شب من رفته جوگهش خبر میگیرم تا ساعت 12:01 او نیست در خونه. شما یک بار از حال او خبردار نمیشوید. او بچه جوان است. به هر کار رفتنش ممکن است. به هر کار دست زدنش ممکن است. دیروز من دیدم رجب علی از کجا اومدی؟ قطعی رفیقان بودم بچه جان. ساعت چند شد؟ ساعت 9:11 بیشتر بچه. چه خیلی 11 ساعت 2 شب شد. ساعت 8 سحر برآمده رفتگید 2 شب آمده میدرویی. چی داری پنهان کردی؟ اسکولا بچه جان اسکولا. برای چه اسکولای پنهان میکنی؟ آخی هوا بیرون گرمه بچه گفتم مقصد گرم نشم. این چی لباس پوشی؟ تو شرم نمیداری؟ چی بچه خواب دارم برم خواب کنم بچه. ساعت 2 شب شد. چی خواب کنی چی خواب نکنی؟ مایل بچه. دوستان و تماشاگران عزیز بسیاری سوال میدونن که چیکار کنیم یگان بیزنسی نرمال کنیم یگان بیزنسی خوب کنیم. دوستان برای شما یک بیزنسی بهترین دوستان توصیه میتونم مرغای لمن کریسکی را توصیه میتونم که این مرغا بهترین مرغا میباشن که دوستان 8.5 کیلو تا 5 کیلو وزن میکنن. دوستان در یک سال ماکیاناش کم 320 دانه تا 340 دانه تخمه یک دانهش مثال میکنه و نگفتن همونا برای فروش هسته. دوستان یک دانش چوجه یک روزش 10 سومون و 20 روزه و 10 روزش باشه 13 سومون، 20 روزش باشه 18 سومون و یک ماهش باشه دوستا 25 سومون. دوستان این چوجه هایی که از میبینین دوستان مرغایی که در پیش ما میبینین یا الکی ده ماهش دیگه. دوستان عزیز در رقم‌های زیر همین ویدیو زنگ بزنین 901070800 حتما زکس کنین و اینو میسومای رجب علی ایبرانی مراجعه کنین و یگان سوم برای شما اسکیت میکنن. الان نگهبان تو. شرمندگی
бачо кадом роҳо рафтаста. дидам дар таги кашаш як шишаи арақ. гуфтам аз куҷо омадӣ? аз ҳеҷ ҷо чашмояш алақ палақ давид хона даромад. фархҷон, ман дигар аз оҳдаи бача намебарам. шумо гирья накунед учаҷон. ман ҳатман ин масъаларо мебинам. ман шарм медорам дар назди ҳамсоям. дирӯз омадааст маст дани дарвоза ғалтида хобаш бурдааст. шабро дар берун сар кардааст. охир ман модар ҳастам, ҷигарам месӯзад. модарҷон, духтур гуфт ки бисёри бад модаратон худашонро ғам надиҳанд, ғусса нахӯранд, дардашон зиёд мешавад, кам не. хоҳиш мекунам модарҷон, орум шавед, мо ҳатман назорат мекунем. майлаш модарҷон, ҳози ман дории шуморо биёрам. ман хеле ором мешавам. охиру ҷигарбанди ман аст. маро калон ҳаррӯз ҳамсояҳо, занҳои ҳамсоя мегӯянд ки писаратон дар қадира мастхоҳӣ. биё. Салом ака. салом. аз куҷо омадӣ? ними шаба аз куҷо омадӣ? Акаҷон, чил шаб? Рӯза акаҷон, абеда ака. чӣ хеле рӯз? арақ нӯшида омадӣ? боз арақ нӯшида омадӣ? сигареткаш шидӣ? нозкаш шидӣ? кӯча ба кӯча мегардӣ, шабона боз арақ меорӣ хона? Акаҷон, кадоме ки мега дурӯғ мега. Ман на нос мекашам, на арақ мехӯрам, на сигарет мекашам акаҷон. кадоме ки мега рӯша сиёҳ мекунад, дурӯғ мега акаҷон. модарам мегӯяд, модарам дурӯғ мегӯяд. модарам ягон вақт дурӯғ намегӯяд. модарам ба ду чашмаш туро дидааст, арақхӯритро дидааст, нозкашитро дидааст. модарам дурӯғ мегӯяд. раҷабалӣ, не, модарам дурӯғ намегӯяд. модарам дурӯғ намегӯяд. ту боз нӯшида омадӣ ба хона? Акаҷон, модарам 4 сол пеш ин дунёро падрод буд. 4 сол пеш вафот кард. манам барои модарам зиқм, манам барои модарам ғамгинам, манам барои модарам андӯҳгинам акаҷон. хата ба даст бигӣ ака. рост мегӯӣ. рост мегӯӣ. бечора модарам 4 сол пеш ба дарди худаш не аз дасти ту мурд. нӯшиданои ту, кӯчагардиҳои ту, ба ҳар кас ҷанг карданои ту боиси марги модарам шуд. акнун иззол намекашӣ, мегӯӣ модарамро ёд кардам. ту модарамро бо ду дасти худат куштӣ. модарамро пеш аз рӯзи маргаш бо ин рафторҳои бадат куштӣ додам.